GT Production YouTube channel clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule tuntuma po hian khovel thil thleng langsar zual te kan clear ho le dona chumi ma in thumha tan India zai thiam chuai theilo lata mangeshkar boral chungchang han soima sataila India zai thiam chuai theilo lata mangeshkar kumsom ko le pani mi chu nimin jing daria le minute som pani February ni ruksang ni som ni le pani khan Bridge Candy Hospital Mumbai athia athi chan hi ama ni som ni le pariat chung en kol tu Dr. Pratit Samdani chuan tar chak lo le tak sapeng sang na thok thalo ani thua soi January thabul lam khan hospital a hian dalu ania COVID-19 alokai ti hriat ania ventilator manga en kol ania January ni som ni le pariat sang ni som ni le pani khan athat chhodeu awangin ventilator chu hli ania February ninga atangin adin mun aron hniam lea ventilator man ni le ma se ataksa chaknain atlin talawani nimin jing daria le mini som pani khan atharau athlata ni lata mangeshkar hi September ni som ni le pariat sang kha zakwa som ni le pakwa khan indora alo pianga India meche jinga zai thiam bertila kan sei war kherlowang la sing ni le sanga chuang arikota trong sang som thum le paruk lain la arikota ni azai thiam awang hian ning le matan Queen of Melody ti le Nightingale of India ti ming pe kani choi moina adon zinga alangsar zual te chu Padma Bhushan Dada Saheb Phalke Award Maharashtra Bhushan Padma Vibhushan Bharat Ratna Legion of Honor te ania lata mangeshkar thi hi India rampuman ni chung sun turania National Flag po angul chan vea zar turani lata mangeshkar thi thu ria zai thiam film star le ramshroi tu ten anui zia an sei chuang nga hloma Mumbai khopuya om milar sang ten athi na Bridge Candy Hospital hi an pan nga lani Prime Minister Narendra Modi chuan lata didi athi ti ka hriat hian min tilungai hlea ka torna hi trong kama soi thiam thei anilo atiani ramtan mi chuan ombi kania amun ruak kalsan hi no kha thei anilowang aw moi takhi thang thar lom zel tur te point an thei hil theilowang atibokani kan thupuya hanlu chhotaila tunlai khovel China le Russia versus NATO le USA tunlai khovel boina han thlir chet hian Indo pui masa sangkha zakwa som palia tanga som pariat le Indo pui pani na sangkha zakwa som thum pakwa tanga sangkha zakwa som lile panga lo chu adon laya khovel politics virvel dan nen khan ainang don jiawin in sevem anin hirng ho tan dan le an thuin chu dan te chu adang lam to ngei takna a Indo pui lo chuak to te kha khovel sarkar lian te ngai dan in chen phok wanga lamtang nia Indo na ani thina Indo pui masa bera khan German Empire, Hungary le Ottoman Empire, tunlaya Turkey te antang ruala, Central Powers ti anni, lelama British America le sarkar tamtak antang ho ve thunga, Allied Force ti annia, he Indo lo chuadan le Central Powers lam tlom tak thuba ka, sangkha zakwa som pakwa Versailles thuthlung wanga German ram tlak chiat na sajia le anua, mise helro rum poisak nei lo. Hitler phuba lain Indo puya chawa chho lenga dante kan chiar to thina Indo pui panhina po khan sarkar lian pathum bok German Italy Japan te antang tlanga exist power tia hriat ani vele thungani Indo pui pakhat na le panhina chanchin hi chu kan chiar ngun to hlena chungin kan la chiar zel tura ngaila tuntum hi chuan soithui ri lowila tunlai khovel boina lian thampo hi han thlerila sarkar lian pathum Russia, China le Iran te hi antang rual le ta hlemaya military exercise pui tham tak an nei ta fo mai America President George W Bush khan Iraq Iran le North Korea te hi axis of evil ti in alo chua chele to a khatilaya North Korea leader Kim Jong Il thinjim khan engemotia hanti let kha atum viauna a ma se ti ngai na tak phei chu aselem hleilowa tunlai po hian Russia China Iran te hi Trangrual turang takin anhanin thirual chhole ta chuania Indo pui hi lo chuak le in Trangho zelta se khothlangram trangrual ten engtin nge an ko lengo axis of evil antidon nge kan la chho zelang chu engpo ni se Indonesian tham hi a chuak le ni chuan
China Russia Iran te hi an tangrual ngei don ani himole tia hanzel din thei tur deuh hian boruak ain mung chhome ka an hmel malian ber tur te chu NATO le an tranrual pui te emo America le alam tang te emo hi an ni don ti po achiang chho ta hle mai ama sa in loin do tak tak don ta se China le Russia ral thuam din hun Iran tel lowin hantar lang thuak thuakila Russia sarkar kho pui ber hi Moscow ania China hian Beijing khopuya sarkar mun pui angat ve thungani khovela ramzau ber panni anni ti sebok taila mishing tamdan chu Russia hian maktadoi za somli le paruk noi khat sing sari sang khat som panga annia China hian maktadoi sang khat zali somli le pali noi thum sing kwa za som sari le pasari anni anram zau zong hi Russia chu kilometer maktadoi somni pakwa noi nga sing kwa sang ruk zakwa somruk le pakhatania China hi anram zau zong chu maktadoi som pasari sing kwa sang riat zani somli le pahni kilometer ania an military budget hi Russia hi dollar billion somruk pakhat point pasari ni in China hi dollar billion zani somnga le pahni ani sipai tanglai an nei dan han clear le taila Russia hian sipai tanglai maktadoi khat noi khat singa le sangli an neya China hian maktadoi ni noi khat sing riat sanga an nei ve thung sipai reserve hi Russia hian maktadoi ni an neya China hian maktadoi riat an nei ve thung ani atul thuda sipai tangmai thei nula tlangwal resel thangat Russia hian maktadoi somthum pali noi sari sing ruksa nga za sari somthum le paruk an neya China hian maktadoi zathum somrial le panga noi riat sing ni sang khat za le pakhat an nei thungani anral thuam hanbi le taila teng heng hi main betil teng anti deu bi khia niang Russia hian sing khat sang ni zani som sari an neya China hian sanga za sari som nga an nei thung armor fighting vehicles heng hi teng chikhat tho an nia Russia hian sang ni zaruk somrial le pathum nein China hian sing khat sang li za somthum an nei thung ani lai puilian Russia hian sing khat sang riat zali som ko le pasari nein China hian sang sari som ko le pali an nei ve thung ani self propelled artillery heng ho po hi teng chikhat lai puilian le sei pui mai an hua piruvu ang chi hi an nia mizopa chuan teng kan ti vek mai Russia hian sang ruk zanga somthum le panhi nein China hian sang ni za sari som ni an nei me kani rocket artillery hi heng hi tuyum tel kho mangdeu motor mel mak dangnam deuh hian aphur ko lu amaya atan kwal zungzunga an du na lam an hoitir te te a rocket akap chuak ta zoi zoi mai thinani indo pui panhi na hun laya Russia sipai ten Berlin kho pui an suwa samna ang kha ni khatu sa anti aniome ala omin athom po arab thla khop mai Russia hian sang ni zathum somnga le pakwa nein China hian sang thum zathum somli an nei me kani indo thlona chi sang belkhomin Russia hian sanga zanga somnga le pahni lai nein China hian sangli zaruk somthum anei bok fighter aircraft anti bik hi melma thlona van sanga lo bechi air to air missile thaber ne na thuam anni ba ka bom te naw deu alapai pon chun thei boka van sanga mu pui in chualang mai hian an leu kwal zoi the ni hetiang hi Russia za sari som ko le panhi nein China chuan sang khat somli le pakwa an nei me kani multi role aircraft heng howi jet fighter bom thak theile mu pui in sual be thei tura che dang lambi kan nia multi role ani ange in adai zai hle amel landana mizopa tan chuan jet fighter kan ti vek thawang Russia hian zaria somthum le panhi nein China hian sang khat za somthum an nei bokani attack aircraft heng po hi mizopa tan chuan jet fighter kan tiang tho chi ani mel malong chol mun le airbase emo ral thuam che khol na hun be thut chi an ni Russia in sa zaria somriat nein China in za som ni an neya hetiang hian jet fighter kan han ti mai ang chi ho hi sa pho chuan an lo then sang le thlia alo ni ani helicopter hi Russia ni ta hi khovel huwa puwa thaber an nia Russia hian sang kha zasari somni pali lai nein China hian sang kha zathum somnga le panga lai an nei ve bokani UCAV antilia unmanned combat aerial vehicles ti na aniome hetiang khaltu om lo thlona hi jutapa ho mu chua bok ani le peka
tun laya drone an ti changkang tak bom tam tak pai thei an ni Indona ral thuam lar le poimo ani chho mek Russia hian somthum nein China hian za somnga le paruk ngot an nei bokani Indo long rual Indo na tak tak total war an tiang chi hi alo chuak le ani chuan Indo long rual hi man poimo ber an la ni mela Indo long chi sang sang si pai man tura siam shim hi Russia in zaruk somruk le pali aneya China hian zasari somli le pani lai an nei bok aircraft carrier hi service lai pakhat ve an nei tel bokani Kitiang khi China le Russia ral thuam nei dan tlang puyania an thurual pui themtleng te jok ang maya lo in rol fam kim Iran po hi theu neu lo tak an ni khovel huwa paral thuam le sipai nga ramza somli thlan chuwa som palina ni phak ngat an nia sipai tanglai ringot po nuai ruk chuang an nei ba ka reserve nuai li don lai an la nei telani China Russia Iran sipai ni zongjong bel khom hi sipai tanglai ngat po maktadoi level chu an tling varang kan chhiar photo thinangin China rama tangin sipui rap thlak pui mai alo chuaka khovel dem ron a hlo na sangei mai ma se China hian in thiam lo nai mo poiti na lamemo an chak chuak du reng lo nia an mani ram ngei po mason na in thlaing ma za chu a chol pha ve ani China ram chung bi katan Mr. Xi Jinping chuan khau tak main sipui do na chu han kalpui ta sipui po an do ne kher mai China ram chuan dan rual lawin ma ason chunjom duai maya sang ni som paruk vel atang khan Japan an ron le pel tan to thil siam chua konga phei chuan America an le pel fur to ani chuti line khovel sarkar tam jok chu shido reng in an la tal buai phili zui luya China ro dan rual lawa chakin malam an la pan ngul mai Mr. G hian an party chung kwa neu om te po nuai bo tulin asia corruption chuan lamin mitam tak shem an nia then khat phei chu khai hlum an ni hialani hetiang hian ala thut thleng chu asong het sau sawa ain show sa zui dum mai ani hi mishing ten kan dule thlak hel ber pakhat chu kan mishing puite chunga ro rel tu ni hi ani ome Mr. Xi Jinping po hi midik sumle pa I na telmi alawa ram mangai burtu po ani mai thei ma se lal berniero athalel emema dam chung president atan thiam takin ainda adu am na chuan Asia khomwal mai ba ka South China Sea le Pacific tuipui marlam te thunun tumin ma ala chhauzuya ram thenom zong India thlengin aron nek vela Indo na tak chok chuak don se America alangam meu silo thiam takin Russia dictator Vladimir Putin chu thurual puin Europe kho chaklama kwa anan seulea Russia in ramria sipai a chobluta NATO member ten sipai an singsata sung mai ni Indo na lian tham hi a chuak le ni chuan South China tuipui le Pacific tuipui marlama te hian in beina anasal heang Europe lama chuan tuna Ukraine le Russia border vela te hian anin nuai nasal heang tuipui lama Black Sea le Baltic tuipui vel hi longpil na satna mun tur anianga Mediterranean tuipui po hi ahim lo ngotang Atlantic le India tuipui vela Russia le China sumdong longwak nuai mai hi NATO lam hian dan cha vek an tumbok dona in beina chu aneb lutuk thelo shim tin Russia China le Iran te hi tlom zo ka lo tangta si sela an president te thunei na hi atop zui ngei don boka ne na an chang ngei don ti achian hlelo chuan in ka tak chu an ngam kher lo ve theibok heti ani ve tla wang hian Russia le China te hian khothlang ram te hi an bol phuan kwal vel mai po ani ve thei tla ta sin enga po chu ni se Russia hian Ukraine ram ria sipai nuai tel in a choblun ngek to ti hian boruak asang chhota mai ni Indo lo tur po ni se sipai heizat hetianga thiar kwalvel na sen songot po hi hau tak ve khopang le USA le NATO hanbi chiang le taila kan ti nek wang po ni lem lovin sang ni som ni le panni February tha kan lo chuang kai le tareng mai nikum khan US defense budget chu dollar tluk le dingon zasari som panga ani thu ha hi pin kan soi thin khania ma se anman raza diktak chu tluk le dingon zariat som pakhat lai ni nan soi kumin defense budget atan president Joe Biden rotna dollar tluk le dingon zasari samruk le pariat po hi Congress lam in December thalama dai khan athupung chuan an pompui towa anman ral tak tur chu
hei ai hian atam le fe do na ni heng sum zo zai hi engatan nge man an tum niang le F-35 Joint Strike Fighter somsari le pasari siam belnan dollar tluk le dingon som pakhat Indo helicopter sang ti changtlun nan dollar tluk le dingon som ni le pani te tui hnuai long Virginia class 2 tuknan dollar tluk le dingon riat destroyer pathum combat ship pakhat civilian somsari le pariat class ACA carrier pakhat expeditionary sea base siam nan dollar tluk le dingon som ni te hi an man na tur then khat ani don tin Joint Light Tactical Vehicles sanga za som pathum leinan dollar tluk le dingon ni Abrams tanks 135 modified natur dollar tluk le dingon ni le ICBM le China le Russia missile lo thlok lo dan nan shim man rothar le hlui twai thar nan dollar tluk le dingon nga te le ral thuam te naw do lama man tur dollar tluk le dingon nga ba ka nuclear control na hun pui thuam that na le long sipai ho man tur big B-21 long range strike bomber le nan dollar tluk le dingon ni Columbia class twin hoi long thar tluk na tur dollar tluk le dingon thum te po atel tura ngai la NATO chu enge Indo pui panhi na alo tom nu khan communist USSR Russia chuan Europe ram chen khat run thuta obji mai kha aching chhotana USSR malak dana Europe ram tam tak ngai atha theilo April nili sang kha zakwa somli le pakwa America kai soina in NATO North Atlantic Treaty Organization hi dinania USA France British West Germany le sarkar chen khat ten Indo alo chuak le ani vai chuan koikom thinang thapin tangrual angu o tin ming anjiak nan ta ni an hlo thling chawang reng khop mai le ngala tuna hi chuan atir lama sarkar som pani lekha nikum masalama North Macedonia in anan zom vele ta ka wangin member som thum an tling chhota ni Ukraine hian zom atum vele ta hei tak hi Russia hian an ngai thei talova hemi le thil dang chuan lam neu siamin Ukraine rambung pakhat Crimea chu sang ni som pali lama khan alo hne chu towa tuna hian Ukraine rampum lak tumin sipai asing satcho tale mu mai ni NATO a hian Europe sarkar tamjok chu an tel deuh vek tho to kumin hian sipai le ral thuam ba ka in rel bolvel nana anman ral turpo atam tham hem khop mai NATO ram som thum chunga mishingom za thi maktadoi zakwa somnga le pakhat chuang antling vea China Russia le Iran mishing belkhom chan ve velan ni ma se heng ram som thum te defense budget belkhomero America tel lo poin dollar tluk le dingon za thum som thum le pariat atling dai thunga USA nen phei chuan dollar tluk le dingon sang kha za somli le pakwa atling chodor don ani NATO ming hian sipai an tho khoma Indo alo chuak ani poin an sipai zong thok chuak ngal tuin anin pe renga tuna hian NATO sipai te hi belkhom ta vekila maktadoi som antling hialang ral thuam lama phei chu Russia China le Iran belkhoma ya ale tam taka tam le tha an nei General Curtis Scaparotti an akoman meka Belgium ram Brussels khopuya headquarters building ro pui tak nein mun an khwar muk mai ni heng mai hi alani lo NATO rama tello ram tam tak America thlop tu ni si te chuan non NATO US allied anti pol andin vele zela Australia New Zealand Israel le South America khomwal ram tamjok te antela he pola tillem lo Japan South Korea le ram te naw tam takin NATO hi an thlop rutlat bokani heng ba ka hian Middle East le Muslim ram then khat ten Arab nation tin sarkar somni le pani lai anin sui khom velea tundin mana chuan Arab ram zong deuh tho hian America hi an thlop towa chu mai ba ka zolbik nei lo ram kan ti tamjok hian America hi an la thlop ru ta cheu bokani khovel ram re thei tam takin China zia diktak mika a chithlum bara anmong tam ti le sak policy hi an thre chuak chhomek boka e policy noya hian Sri Lanka Pakistan le ram tam tak chu an tal buai to ani Indo pui pathum na hi achuak ani chuan China Russia Iran te hi lo tang rual ta se NATO le USA lam tang tu ram chu za an chuang hialang khovel sarkar zong ten ral thum lama manral za somsari hi America le athural pui te manral ani dai thungani heti chunga Indo an chok chuak du ani ngat chuan an mol cha hle ta veang Warsaw Pact
chutia North Atlantic Treaty NATO North Atlantic Alliance anti bok alo piang ta chu Russia ngai atha theilova sangkha zakwa somnga le panga me ni som panga khan Warsaw Pektin communist ramparia te chuan thuthlung anjiak veta Moscow headquarters ro pui tak andin ve mup maya ma se West German le East German in sui khom don khan NATO anzom tur thu an puanga khati laya USSR Russia shroi tu Central Committee Communist Party General Secretary Mikhail Gorbachev khan German inzom khomin NATO anzom chuan Warsaw Pact ennon angayang atitakna a ennon tur reng alom tolo USSR ke chiat rualin Warsaw Pact po alo tia vai zotani July ni khat sangkha zakwa som kole pakhata chuan dissolve alo nita a Cold War anti fopo chu alo top tani ma se Russia hian khothlang sarkara bi kin America hi air chho ta zela KGB agent hlui tol tha dan thlenga zir thiam politics lama ama do dal tu reng nal taka da bo zai the Cornel Vladimir Putin an Russia ram aron shwai chawa magdeu main USSR tlucheto chu Russia tin house angring takin unloading chuak leta tuna hian China nen anin bethiam meka communist nen hian indona meu chuan an tho ho thei arinam lote lul nen military drill te anan nei ho chho mek chuani hi America le China ti chuan an defense budget anti pung chho thura Cold War ain tran chho le ta te po tila asual lawang America point kum tam tak an lo chol san to nuclear bomb engine hial an soi rile ta India point ni kum lamain defense budget luk le dingon som ngotin atipung veta sangni somni pahni atanga sangni somni pathum India defense budget chu dollar luk le dingon som sari vel ani don tani tunlai hian Russia chuan Belarus lama ral thuam a choblu bel meka NATO lam point sipai le ral thuam an choblu sau boka in be thut thei reng anita China point India ram ri le South China Sea lama ral thuam a chop nain Indo thlona atir lu deuh renga Mr Xi Jinping point China le Russia chuan har sanna thumun an ma chon thu le Russia an thloplat thu an puang chiang tabok Middle East lampo bo ruak arit tangei mai Arab ram chen khaten Israel ne na remna thulung an han jiak theita hi Iran hian angai theilo emema abi kin Bahrain le UAE nen thei chuan Indo thei reng anita Israel le USA chuan Bahrain le UAE ne na ral thuam thaber ber an thon lut ve mek bok tunlai hian Iron Dome aya thafe tur laser wall anti mai chu Israel mi thiam te chuan anen chin thei to ni an soya he thil hi an puitlin ani nga chuan eng sarkar tan ma be chi ani to lo hialang sangkha zakwa somria chovela US President Ronald Reagan an Star Wars program tia a local pui to chin laser eng zung salutuk manga melma rocket le thona ka chiat mia theina ang kha nia judapa ho chuan an siam puiting le mayang an fin na khu athu kin aril bi ke mai Israel po indo turin an sing sau tamaya Iran Israel war hi achua kani vai chuan UAE le Bahrain akang kai ngalanga Aigopta le Saudi Arabia hian an pui suyanga Persian Gulf Strait of Hormuz le Tiran le tui pui sen vela hian anin khoi nuai na saviau ang ma se Israel hian Iran sipai hun le airbase vel relo te chungin an chut chiat sak le anga Iran lam hi relo te a mual pho takin an tlom zui mayang rei tak anin do le top nang amu namin an thu le hlai ro angai nom le viawang le barmaram tual chung indo na point zual lam apan chhomek zela atur na saber chu barma sipai lam anlani ta zar PDF lam hian ral thuam ani thave tiela sipai kongkal lai le motor ka thuta tan chiat san dai an chinga sipai lam tan be let an har sa emema sipai mangang thinrim po an chirong ra sot ngei mai arwala mishing halum pukpuk na te athleng tanta khotam tak vokin bong in nen lama an hal fai vek po atam malmal hle chin state khopui pakhat mishing sing khat chuang omna than tlang po an rau san ta der mai he khopui hi CNA ten hun pui bera an nei thinania he wang hian an tuana sata ani mai the in sang khat an hal fai vek to barmarama ko sang ten district headquarters an nei na hun chu tuna hian luangam lowin aumeka mi pui sing tel te meu chuan sahimna zongin an tlan chiat san ani
ti zong hi tun chuma kan on tar lan thei chu ni le phot mai sela chanchin thar dang nen kan ron let le watang clear tu le ngai thatu te channel hi la subscribe lo ni chuan khonga in milo subscribe saksham don nia in zawain hun man nuam vekule